isi dutuyeho intambara, ibyorezo, inzara, amanyanga, amatiku, gereza n'intwaro kirimbuzi, inzangano hagati y'abantu n'ibihugu, ubukene, ubukira, amadini, uburwayi, ubugambanyi, ubutabera, uburozi, ubuyobozi n'ubwicanyi, ikoranabuhanga, bitwenge n'amarira y'abacu bapfa. Ibi byose ni ibituranye kuri isi dutuyeho. Kurikira ikiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cy'Imbuto TV. Dukora kuri internet, umenye byinshi tubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Isi dutuyeho. Iki ni ikiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cy'Imbuto TV dukora kuri internet. Mu kiganiro cyacu cya none kandi turagaruka ku mateka n'ibigwi bya mama SAMIA Hassan Suluhu wasimbuye Dr. John Pombe Magufuli ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Tanzania. Iki ni ikiganiro kandi namwe mushobora kugiramo uruhare mutangamo ibitekerezo n'inkunga yo kudushyigikira mubunyuje kuri 0788 90 27 naho njye wabategurira iki kiganiro kandi nkaba ngiye kukibagezaho. Nitwa Rugwizonga Fraterne Frank. Mbahaye ikaze. Mama SAMIA Hassan Suluhu wari vice perezida kuva mu mwaka wa 2015, ubu niwe wasimbuye perezida John Pombe Magufuli wapfuye. Leta igatangaza akazi z'ibibazo by'indwara y'umutima. SAMIA agiye kuba kuri uyu mwanya mu gihe cyari gisigaye, bivuze ko azageza mu mwaka wa 2025 nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Tanzania. SAMIA aciye agahigo ko kuba umugore wa mbere muri Tanzania ubaye perezida no mu karere k'ibihugu iki gihugu giherereyemo. Ibi kandi byamugize perezida wa kabiri mu mateka ya Tanzania ukomoka mu birwa bya Zanzibar. Uwa mbere yari Ali Hassan Mwinyi, yategetse Tanzania imyaka 10 kuva mu mwaka wa 1995 kugeza mu mwaka wa 2005. Mama SAMIA ni muntu ki? Mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora yo mu 2015, SAMIA Hassan Suluhu wiyamamazaga nk'uwaba vice perezida ku itike y'ishyaka Chama cha Mapinduzi, yagaragaye aherekejwe n'imodoka z'abahanzi benshi bakomeye muri Tanzania. Mbere yaho benshi baramutinyaga kubera kumwubaha, ariko nk'uburyo bwo kwiyegereza abayoboke be yabasabye ikintu gikomeye, yabasabye kumwita mama. Kuva icyo gihe inkingi yari batandukanyije yarasenyutse igwa hasi. Ibikorwa bye byo kwiyamamaza biritabirwa cyane, bitandukanye n'ibyari bimenyerewe mbere mu bikorwa byo kwiyamamariza ku mwanya w'umukandida wa vice perezida. Ku banyatanzania benshi, SAMIA Hassan Suluhu imyaka 61 yamenyekanye cyane kurushaho ubwo yagirwaga wungirije umukuru w'akanama k'umuneko yo gutegurira itegeko nshinga rishya mu 2014. Kubera ko inteko yatangazaga ibikorwa bitandukanye kuri televiziyo birimo kuba, kandi n'abatanzania benshi bari bafite amashyushyu yo kumenya ibirimo kuba, isura ya SAMIA yatangiye kumenyerwa mu maso ya benshi ndetse n'ubushobozi bwe bwo kuyobora burigaragaza. Ubwo Chama cha Mapinduzi yatsindaga amatora rusange yo mu 2015, avugwa ko ariyo ya mbere yabayemo guhatana cyane mu mateka y'iki gihugu cya Tanzania. SAMIA yanditse amateka aba umugore wa mbere ugeze kuri uwo mwanya wa vice perezida kuva Tanzania yatangira kubaho nk'igihugu. Mu bikorwa bisanzwe bya politike byo mu nteko muri icyo gihe, SAMIA yarazwiho kugira ubushobozi bwo gutuza, no mu gihe mu nteko y'icyo gihe hari harimo umwuka mubi w'imikorere, kandi ngo kamenya no kuvugana n'abantu bose. Mama SAMIA yashakanye n'umugabo we Hadifu Amel mu mwaka wa 1978. Babyaranye abana 4. Umwana we uzwi cyane ni uwitwa Wanu. Uyu akaba ari umudepite mu nteko nshinga amategeko ya Tanzania uyu munsi. SAMIA afite impamyabumenyi mu by'ubukungu yo ku rwego rwa postgraduate diploma yakuye muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza. Yize kandi imitegekere kuri kaminuza ya Mazumbe yo muri Tanzania.
Madamu SAMIA avuga ko inzira yanyuzemo itari yoroshye nk'uko hari benshi n'ubundi babivuga. Ngayo nguko iyo ni incamake y'amakuru utaruzi kuri SAMIA Hassan wabaye perezida wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli witabye Imana azize indwara y'umutima. Nahangaha nkiri umusozo ku kiganiro twe kwabateguriye uyu munsi, ikiganiro cyari ISI DUTUYEHO, ikiganiro cy'Imbuto TV. Nje wari wakiguteguriye kandi nkaba nanakikugejejeho, yitwa gusa Frank. Ndabashimiye. ISI DUTUYEHO, intambara, ibyorezo, inzara, amanyanga, amatiku, gereza n'intwaro kirimbuzi, inzangano hagati y'abantu n'ibihugu, ubukene, ubukira, amadini, uburwayi, ubugambanyi, ubutabera, uburozi, ubuyobozi n'ubwicanyi, ikoranabuhanga, bitwenge n'amarira y'abacu bapfa. Ibi byose ni ibituranye kuri ISI DUTUYEHO. Kurikira ikiganiro ISI DUTUYEHO, ikiganiro cy'Imbuto TV. Dukora kuri internet, umenye byinshi tubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. ISI DUTUYEHO.